إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المتابعون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Jari niya mga katautay manghurang sing kami hatiranan, itukbal sing kita niyo in sa sanglitan iban pupudjihan tuput pamahasudci mahatinggi Allah. Amuin Tuhan tag-amulahi singkatan pakarajaan sing kita. Tag-amulahi tagkapatut singkatan bang unuaun katut taniyo ding gihabawaw dunyain. Nareng hasabab ini mga palanggungan sing kami, itukbal sing kita niyo in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha mga ni'mat masi-masi yahanug hara ibang biyubus niya kato tanyo kata. Labi awla yari kita niyo piapalamud niya namuso sin pangaddian kawa dengan Quran iban sin sunnah. Ini mga palanggungan sing kami ha agama Islam dengha mga sarayaw-rayaw hinang. Dengha mga sarayaw-rayaw hinang amuin kiyabay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithnya sahih. Hadith kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian kiyabay taray sabiha bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kaya saksian nila ruwa indo sahabat ini in Nabi alaihi salatu wassalam nagsabda. Uno yung sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alayhimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man indahu. Wal hadithu akhrajahu al-imam Muslim. Uni sabda sin Nabi alaihi salatu wassalam amo in kiyasaksian sin dua sahabat mulia in baita niya. Lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqudu qaumun, wayroon na rin ha mga manusia, lumingkod, jumaga, hamaksod humati sin agama, hamaksod dumungog sin pangadjian, kawa dengan Quran iban sin sunnah, iban labay hapamaham sin mga sila salaful ummah. Law si mga sila ulama, al-muradu bil-qu'ud in hati halong niya. Sinuno, sin bil-qu'ud, hakiyabaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, habsun nafsi ala dhikrillah. Amuin jumaga kau, sumandal kau, tumagat kau roon hapagpangadjian. Doon hapagpangadjian, dumungog, hasyuy-suy ka ito singguro. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon hapagtakaran nila, doon hapagsandalan nila, jimaga sila, yadhkuruna Allah azza wa jalla, ay yadhkuruna Allah bima warada fil kitabi was sunnah, من التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن ودراسته وغير ذلك. Doon hapagpunpun nila yaon, tumtumon nila in Allah subhanahu wa ta'ala.
Labay ha, pag-istighfar, mangayo sila kaampunan. Labay ha, mamasta sila Quran. Wa dirasatihi, ibang labay ha, mangadji sila. Biyasin hinang na to ini. Uno, intutumbas ang hirihil kanila sin Allah, mga palagbuman sin kami agama. Law sin Nabi alaihi salatu wassalam, illa haffathumul malaika, ay ahatat bihimul malaika. Al-malaikatu allati tabhathu an majalis al-dhikr. Maun magadmun kanila in mga kamalaikatan, amo in malaikat naglalag. Mga mano siya nagtitipon-tipon hamaksud nanunumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana ayaw ko lamahan. Yan kau di mo rung haway sin ikaw, simpangadjian ini tumtuma. In malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan niya makadkay. Hamaksud da sin uno, simpakaradyaan pagpangadji bihay ni mga palangguman sin kam. Napag-ubos lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, wa ghasiyathumur rahmah. Ay ammathumur rahmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Manaugmaon kanila inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab si pagpangadji bihin. Wa nazalat alaihim as-sakinah. Iban manaugmaon kanila in sakina. Uning manas in sakina ay at-tuma'nina. In kahanong, in kahumpot. Kahumpot iban kahanong sin uno. Sin pangatayan doon hawak ko sila dimurungog sin pangadjian kawa aday nga Quran iba sin sunnah. Karena labay hapamaham sin mga sila salaful ummah. Amo yan mga palanggungan sin kami ha agama Islam. Kan na jimakpat na kawya ko tay manghud ko agama yan ko di murugog hapay sin ikaw. Nanaugmaon kayo mo in rahmat ning ha Allah. Iban sin kahanong sin pangatayan hawak to ko di murugog sin pangadjian ini. In ini ni'mat da kula yahanug hara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to ini. وذكر الله في من عنده أي يباهي بهم من عنده في الملأ الأعلى. Bantugon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadarat sin mga kamalaikatan dito hataas sin langit hasabab sin lingkod mo hang kasasaat. Ang kanay mga sila ulama nag-aamay-amay kato tani unin akin nila. Julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairul laka minad dunya wa ma fiha. Inhang kasasaat lingkod mo, hang kasekan lingkod mo, hamaksud manuntut ilmu. Dumungog sin pangadya na kawan nga Quran iban sin sunnah, inya labi marayaw ding hadunya agad na illuon niya. In kahalgaan sin paglingkod bihay ni mga palanggungan sin kami agama, hamaksud humati sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray asabab ini mga palanggungan sing kami ha agama Islam, iniya tubiya mga dalil pangukab sing kami sadya sin pangadjian at iniya muqaddima karna in pangadjian sing kita nyo harum ini sugpatan na to in kya pangadjian na to sili babay si manaya. Karna wala na to na ubos. In walong kahalan apabila mahinang sing kita sumalawat kato tanyuin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin kamalaikatan niya. Karena nakawa na to na inuno in 5 bayaon. Mga kawala na lupa niyabot kit nakawa kita ni upat bihaon tumagna kita ni halima. Karena upat na kuman isab in kawaon na to sabab walo parkala da insug na to pangadjion hati mo. Inhikalima ding hamang kakahinang apabila tamahinang sumalawat ka to tanwin Allah biarin yung pagsalawat sin Allah paipon niya thanauhu ang katunto sin Allah ta'ala dito hahadarat sin kamalaikatan hataas sin langit. Hakaiman ang riwayat in salawat sin Allah ta'ala paipon niya birrahmah wal maghfirah. Laway haulong iban kaampunan, rahmat iban kaampunan. Hirihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inhi kalima ding hamang kakahinang ummat al-Islam apabila tamahinang manaugmaon kato tanyo in uno in salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala in angkatun kita rito hadarat sin kamalaikatan
Iban mga yung kaampunan kato tanuing mga sila kamalaikatan, sinhipa paampunin pardusahan na to. Amo na inuno, aklatis suhuri. Amo na hawak to kita niyo kumaun sahur, hawak to kita niyo sumamuasa. Khususan habulan Ramadan. Pagkabiyaksahan sing kita niyo apabila kita niyo mamuasa, sumahur na akitan niyo muna. Naing kakahinang ini mga palangguman sing kami agama impagsahur. Kakahinang. Sabab niya sumalawat kato tanuing kamalaikatan. Pangayo ang kita niyong kaampunan. Allahu Akbar. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث رواه الإمام الطبراني وابن حبان في صحيحه وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث حسن صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ke riwayat Imam At-Tabarani Imam Ibnu Hibban demikian lang si Imam Al-Albani rahimahullahu taala hatut sin hadith ini long ni hadith ini hadithun hasanun sahih sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunnal tu din Allah iwan sin kamalaikatan niya sumalawat hamang manusia magsasahur. Kumaun hawak tu pagsasahur hausung sila mamuasa. Sibu na kahabulan Ramadan iwan sin puasa sunnat biasin puasa lahli mabay adlaw yaon pagtagod nila tasua iban Ashura iban sin hadi ashar biasin adlaw ini hikasyam adlaw sin bulan Muharram iban sin hikahampo iban sin hikahampo tag isa biasin adlaw ini puasa sunnat na in pagsahur ini mga palangguman sing kami agama wala na to kiingatan hasabat niya ini Allahu Akbar dumuwain malaikat patuhan nila Allah sin hasabab sin nagsahur kau hipapaampun nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo na hinang mo hawak to ko rin ni habawaw. Amo yan mga palanggungan sin kami agama. Harukay hadith ng sinabi alayhi salatu wassalam as-suhuru kulluhu barakah. Lang sinabi in pagkaon sahur in katanyaon in siya barakah rahmat din Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tada'uhu lang sin Nabi. Ayaw niyo butawani in pagkaunsahur. In pagsahur, waktu ka musong mamuas. Ayaw niyo butawani lang sin Nabi alayhi salatu wassalam. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Wal hadith rawahu al-Imam Ahmad من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده قوي وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث حسن لغيره سبدس النبي صلى الله عليه وسلم إن pagsahur lang niya in siya barakah maka wakaw barakat rahmat doon kaniya Fala tada'uhu lang sin Nabi na ayaw niyo ini butawani. Pagsahur kamo, kaun kamo, bang kamo mabaya mamuasa. Ang paimiyan in Nabi, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, misan pa lang in pagsahur niyo amuin, uminom sadya kamo hang kabaso tubig. Atawakan kumahong kamo hang kasungit. Sabang sinulo, masuog na kailubihan matuimba, na ilong kaw ibang kaong komisan na kumantiyo-tiyo lang sin Nabi, sabang mayta, lamod yaon ning hamanga uno sumalawat kay mo Allah subhanahu wa ta'ala iman sing kamalaikatan niya misan bihat ing kiaunan ni hang kabaso ra kumaniban hang kasungit na kuman. Allahu akbar mga jamaah muslimin. Kahalgaan sing kakahinan.
Naroon hay ninisarahon na to dayday hatungod sin pagsahur. Mataon din ka to taniwala imamu in pagsahur. Hangkan suway na to in hibisara. Day naman hapagbati hapagsahur. Mataon din ka to taniwala imamu. Biya din kahantang niya. Biya na sin umulak in magbabati in Bilal. Umulak ha masjid. Sin mga waktu lisag dua. Bation na inuno in mga sila magsasahura waktu masjid. Umulak na in Bilal. Alang sin Bilal, Assalamualaikum warahmatullahi. In waktu na to ding niha masjid, lisag dua na, nasahur, sahur, batik na kamo. Umulak. Na ingka kahinang ini mga palanggungan sing kami haagama Islam, lang sin mga sila ulama, i'lam anna at-tashhira la asla lahu fi syar' al-syarif. Lalu si mga sila ulama, biarkan Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah ta'ala kaya baita anha kitabu Al-Madkhal. Lalu niya, ingat ya kau kaya ulungan sin Allah. In pagtashir, in umulak, in Bilal ha masjid, ha waktu, mabut na inuno, in pagbabati sahur, umulak siya ha masjid. In kakahinang ini, la asla lahu fi syar'i syarif. Wayroon ini karya dali, secara kabakan na to Quran iba sin sunnah ing kakahinan ini. Wayroon ini kaya pangdaak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa uno ing kakahinang, amo inahinang sin mga sila sahabat, hasaman nila nakaun hawak sila magbati sahur. Law sin mga sila ulama, فمن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك أذانان للصبح. In ma'ruf, kakahinang sin mga sila nakaun hawak to pagbati sahur, aun dua bang. Hawak to subo. Aun dua ba. In bang panagnaan, bang pagbabati sahur. In bang hikarwa, amunato in bang salatul fajar. Biasing kiyabait asin hadith. Hadith kan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه البخاري ومسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان ابن مسعود رضي الله عنه سبد النبي صلى الله عليه وسلم أيو كمو أيو mahinang sabab hikahundong sin pagsahur niyo inono inbang hibilal. Sabab inbang hibilal yan lang sin Nabi, bang pagbabati sin mga sila tao magsasahur. Hasupaya sila makapagsahur, iban hasupaya sila makapagsalatut tahajjud. Makapagtahajjud. Unin syahid sin kita hahadid, hati niya in pagbabati sin mga sila sahabat, hasaman nakauna, hawak to pagsahur, magbang, bukon magpulak ha masjid. Amo yari in kakahinang kaya pang Hindu, kato tani sin Nabi alaihi salatu wassalam, apabila magbati, bukon magulak ha masjid imbilal, sa sumakawa magbang siya kailo. Unimpiyag bindaasin bang panagnaan, hawak to pagsasawriwan bang hikaro hawak to sumo, in bang panagnaan mga kiaulungan sin Allah, wayroon as-salatu khairun minan nawm niya. Na, doon haon imano siya, di naman ino-ino. Iwan pahati, hunin wala nakahati muna, before kita mag-apply sin kakahinan ini. Na imam hikarwa, amo natin bang subo? Amo yari kaya pang Hindu kato tanin si Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hapagbati pa, wala na kita imamo yung kamatauran ng kato tanin. Gamit yan hapagkaon sahur, mataon day sa ng kato tanin, wala imamo yung pagsahur nila. Diya rin yung kahantang ng mga umat al-Islam. Ta'jilus suhur. Bang sila magsahur, na patimpranuhon nila yung pagsahur nila. Bang sila magsahur lisag dua pa kumaon na tumangka na ang pamato magbati subo hangkan sa lisag hampo pasin may naat na yahap di na kailo tiyatahayan na nanigang na mahi sabab uno lisag dua pa sintungay hisok si makturong si masahur na kailubihan hapag sahur pa wala na imam ini mga palanggungan sing kami suway na to inihimsar. Nauna yung kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag sahur, ta'jiluha, o ta'akhiruha, in patarasahun niya in pagsahur niya.
Biasing kiyabaita hadith rin kan Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhura. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masi-masiin manusia halong karayawan bang in pagbuka nila pa us-usun nila. At iniyabang muka, minom sadyang kabaso tubig, iban hambok bigi hulma, pat duwatu hulma, umos matto na biya sumambahayang maghrib. Di magpali. Hati niya pa us-usun in pagbuka, wa akharus suhura. Iban, patarasahun nila in uno, in pagsahur nila. Allahu Akbar. Bukon patimprano in pagsahur. Sa patarasahun in pagsahur. Patarasaw ng umat Islam, amo yan yung hindo kato tani si Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kiyabaita yatuha hadith niya sahih. Ma warada fil hadith an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala, lam yatasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Long sin Zaid ibn Thabit, amok waktu long na nagsahur kami ba sin Nabi, ubos kami nagsahur, tindog na muna isang bahayang sumo. Tinya masapat, umus nagsahur, si mambahayang nauno, subo. Qultu, lawsin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kan Zaid ibn Thabit, kam kana bayna al-adhani was-suhur. Pila lang niya impiyag-utan, sin umus kamo si mahur iban sinuno, sin sambahayang subo. Pila lang niya impiyag-utan niya, pila minutes bang pakato. Na lang sin Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, kan Anas ibn Malik radiyallahu anhuma, qadrun 50 ayat. Amo ilong niya kadar makawas sa kaukayman ayat. Na in kayman ayat ini mga palanggo masing kami agama, mataas na in uno, in 4 minute. Hati niya 4 minute before sinsambahayang sumo, in Nabi tumagna na kumaun uno sahur. Bihay ni mga palanggo masing kami agama Islam, in kahantang sin pagsahur sin Nabi alaihi salatu wassalam. Bukon biya sin pagkabiyaksaan sin kamatauran din kato tanin. Lisag 2 pa, lisag 2 pa, nauno na. Sumahur na. Na bukon bihating kaya pang Hindu kato tanin sin Nabi alaihi salatu wassalam, bangsaw pa insan bahayang subo. In waktu bang subo, lisag 4 iban 4, silisag 4 sakto bihan na sahur na to. Tabna na kaon. 4 minutes sa kurang-kurang bihan, maumos ka na sakto waktu pagbabang na. Amo yari umat al-Islam, yung Hindu kato tanyo sin Nabi, alaihi salatu wassalam, hatungod sin pagsahur. Nabang kimog in pagsahur na to, lamod kita nyo ring hamang apyag iyan, sumalawat in Allah subhanahu wa ta'ala, kato tanyo, ang katun indarajat na to dito hadarat sing kamalaikatan at asil langit iban mga yung kaampunan in mga kamalaikatan sin hipapaampun in pardusahan na to. Amo yan mga palanggo masing kami ano. In hikaruwa, hikaunom na, karna in inisugpat sin pangadjian na to. In hikaunom, intiharu sala fil musalla. Amo in tumagat ka waktu sambahayang, waktu ka umus sumambahayang. Biasin biasin sambahayang maghrib ini. Ubos man in sambahayang maghrib, di na kau mo ipabay, tumakat na ko sin sambahayang isya. Karena impiag-utan sin sambahayang maghrib, iba sin sambahayang isya, sa kurang-kurang bang kapatan tag 5 minit magtubihan. Dira ako mabot jaman. In waktu maghrib, iba sin waktu isya. Naunin hinang mo, timakad na kau roon hamasjid. Biasin mga hilang, kakahinang sin mga sila sahabat ridwanullahi alaihim wardahu. Hapwa sin sambahayang hapwa sin sambahayang maghrib, di na sila mo ipabay. Unungan nila na Nabi alaihi salatu wassalam doon ha masjid. Ingkay banandeng kanila yaon nagmumudara sa iwan sin Nabi nagpapangadji. Ingkay banandeng kanila nagsusulat hadith. Ingkay banandeng kanila nagdidikir, namamas sa Quran. Di na sila mo ipamasjid. Si masandig-sandig sila bihan. Di na sila mo ipabay afwan. Di na sila mo imatubihan pabay. Doon na sila tumakad ha masjid. Naing kakahinang ini mga palago masing kami agama, kakahinang hasabab niya sumalawat in Allah subhanahu wa ta'ala kato,
iban ngayon in kamalaikatan sin hipapaampun in pardusahan na to. Biasin kiyabay asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. لو سن النبي عليه الصلاة والسلام إن سمبهayang sin usog jamaah masjid. Ini kalagwa sin pagsambahayang kita jamaah masjid ma'al imam. Tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi. Mas mapahala ding hasambahayang isambahayang murun habay, iban sambahayang doon hauno. Hatabo sa bahasaman na kaunin kaibanan, nari namat kubiyan pa masjid, kaabutan man sila sin waktu sambahayang, doon na sila sumambay ang mahallan nila, hatinda-tinda nila hatabo. Nalaw sin Nabi, in sambahayang sinhambog usog, hamasjid jama'a ma'al imam. Labi marayaw, labi mapahala, deng hasambahayang, amuin sumambahayang ko isa-isa murun habayim, atau bakandun hatabo, hatinda-tinda. Impahala sin sumambahayang ko jamaah masjid ma'al imam 25 darajah. Kauhaan tag 5 darajat karayawan makawa imahasil sin kita. Hado kay riwayat kauhaan tag 7 karayawan. Ini kahalkan sin sumambahayang ko jamaah masjid mga palanggo masing kami agam. Karena alam sin Nabi alaihi salatu wassalam hado kay hadith din kan Nabi Sa'id al-Khudri ka riwayat sin Imam al-Bukhari fi sahihihi yaqulu sallallahu alaihi wasallam Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 25 darajah. Law sin Nabi alaihi salatu wassalam, in sambahayang jama'ah masjid, iban sin imam, in siya labi marayaw, labi mapahala, labi afdal, din hasambahayang isa-isa mo, doon habay mo, bi 25 darajah. Doon hakauha ang taglima karayawan pahala. Allahu Akbar, mga palanggo na sin kami akam. Karena bukannya tiya syahid sing kita. Pag-umus lang sin Nabi, sugpat sin hadith panagnaan nasabot na to. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam banglang ni nahambok din kanyo mag-ayil iban parayawon ni in pag-ayil niya. In mahuli sumud maun na siya pa masjid. In maksud niya maun pa masjid, maksud sumambahaya. Nalaw si Nabi wayroon ding hamang tikang niya pa masjid imbuat malingkan in hambuok tikang niya yaon angkatun kanya in darajat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hambuok tikang mo pa masjid angkatun in darajat. Mukati ko ng mga palanggo nga sing kami. Ini kahalkaan sin uno sin sumambahayang kitab jamaah harap pa masjid. Pag-umus lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, in hambuok tikang mo mapapas isa bin hambuk pardusahan. Allahu Akbar. Tabaan ini pardusahan sibi-sibi. Adapun in pardusahan na pula, na subayda tuod kau magpatikup pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayon mo kaampun. Sehingga makasud siya palang masjid lang sin Nabi. Faida dakhala masjid, narang siya makasud na palang masjid, kana fi salatin. Sumambahayang na siya, ma kanat as-salatu tahbisuhu. Ubos niya sumambahayang, na tumakad na siya uno. Tumakad na isab siya sin waktu sambahayang. Natin nabi sin sambahayang uno, may sin sambahayang maghrib, o waktu siya sumambahayang, di na siya mo ipabay, takaran niya na in waktu uno, in waktu sambahayang isya. Uno, iniril kanya sin Allah, lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, wa tusallil malaikatu alaihi, na sumalawat ka na in kamalaikatan, madama fi majlisihi, sa lugay niya yaon limilingkod halap sin masjid, hapagtakaran na sin sambahayang yaon, sumalawat ka na in kamalaikatan, doon hatampat nilingkuran ni halon sin masjid, alladhi yusalli fihi, amu in tampat doon siya sumambahayang, wa yaqulun iman umyanin kamalaikatan pa Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunahin pardusahan niya. Allahu Akbar. Allahumma arhamhu, ya Allah la sahasiya. Allahumma tub alayhi, ya Allah ampunahin pardusahan niya. Ma lam yu'dhi fihi aw yuhdithu fihi,
bang wala kau nabaktal doon halom sin masjid. Adapun bang kau nabaktal na mabugtuin pagsalawat kay musing kamalaikat. Ha? Adapun bang kau nabaktal na mabugtuin uno in pagsalawat kay musing kamalaikat. Tinabang kita mabaktal na magkuskus kita mag-ail gumawa, magbalik kita mon patampat lilingkuran sing kita karena matabukta in mga gagandahan dirihilan katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ya mga palang gumasingka. In hikapito, ha? Deng hamang kakahinang apabila na tumahinang, manaog in uno, in kaampunan deng Allah subhanahu wa ta'ala, karena in mga sila kamalaikatan, nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sindihi papaampun yung partusahan na to, amo na in iyadatul mariyam. In mamisita kau patay manghud mo Muslim na sakit. Ha? Adapun, biasin di matuhazaman na to ini, ha, yaring COVID-19, na ayaw, yatubihan kyukog dan sakit COVID-19 intay manghud mo, matubisitahon mo, ayaw, kalaminan ko. Karena in kita diara, ak kita sin Nabi, maghali din hauno din hasakit, ha? Firra minal majudhum ka firarika minal asad. Layo ko rin hasakit, ha, rin hasakit panyakit maglamin yan, biasin paglayo mo, pag-anib mo rin hauno, din ha, tiger, din ha tigre yaw. Tawakan din halayo. Ha? Naadapon bang isakit niya, mukunda sakit, makamula maun pataon na misita kaniya, ando kayo, bisita hamat intay manghud. Maita, in kakahinang yan, kakahinang parsabawan, ha? Mangayo-ngayo in kamalaikat, at sinhi papaampun yung pardusahan. Biasing gawait asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Lawasin Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin, ya'udu musliman illa yub'ithu Allahu ilayhi 70,000 malikin yusalluna alayhi fi sa'atin nahar hatta yumsi wa fi sa'atil layli hatta yusbih. Wal hadith rawahu al-imam rawahu al-hakim marfu'a wa rawahu ibn Hibban fi sahihi marfu'an kadhalik. وهذا لفظه بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث صحيح. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wayron ning mga Muslim mamisita patay manghud niya Muslim hawak to na sakit intay manghud niya. Bisitahon niya maun. Hawak to siya mamisita napakaan gaanon ning pangatayan sintay manghud niya Muslim. Duahan niya. Allahumma rabban nas Allahumma rabban nas adhibil ba'as anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahur insyaallah. Duahan mintay manghud mo bisita mo ay bukon mo bukaon. Naaw na lang na dito hapang daigbay na mo bihanay sa binyanam nawapat lang niya. Bukaon mo kailo intay manghud mo bisita mo. Ayaw mo kung bihatin pagbisita. Sa dahan mo matubihan pagkaon pagaan gaanon min pangatayan niya inyan niya kau kiulungan sin Allah na kifarat ang mga pardusahan na hinang. Gumaan yung pangatayan niya. Nalang sin Nabi, in pagbisita mo mo patay manghud mo, parahan ko sin Allah Ta'ala 70,000 malikin. Kapituan nga ibu malaikat, subhanallah. Yusalluna alayhi fi ayyi sa'atin nahar hatta yumsi wa fi ayyi sa'atin layli hatta yusbih. In kapituan ngay mo kamalaikatan yaon mga kiaulungan sin Allah, sumalawat kayo mo. Doon hadyaman sin adlaw, iban hadyaman sin doob. At inahalaw man sin kauhaan tagupat kajam. Haadlawan iban sin duman. Bangkaw na misita mo, patay manghod mo. In kapituan nga ibu malaikat, sumalawat maun kay mo mga yung kaampunan, sinhipapaampun impardusahan mo. Amo yan, mga palanggungasing kami agama Islam, in kahalgaan, sinbang kau mamisita patay manghud mo nasa. Allahu Akbar. Amo yan, mga palanggungasing kami. In hadith kaya riwayat Imam Al-Hakim, damikyan ni Imam Ibn Hibban, damikyan ni Imam At-Tirmidhi, damikyan lang si Imam Al-Albani. Tungod sin hadith ini hadithun sahih. Amo yan itong mga palanggungasing kami. Karena, in pagbisita, patao na sakit, patay manghud mo Muslim na sakit, in siya rin mga hak, kapatot sin Muslim, maun patay manghud niya Muslim. Biasing kiyawait sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sin Muslim, patay manghud niya Muslim, 5.
Hambuk ning halima ini, iyadatul mariyad. Amo na in mamisita kaw patay manghut mo na sakit. Bangman in sakit na isab di makamudarat mo kay. Adapon bang makamudarat in sakit na bising COVID ini, na ayaw na komat to sa kailo, tawagin na matubihan. Kawanay cellphone mo, tawagin na. Tay manghut mauno-uno ka. Syafaka Allah wa afak. Manmanin ikaw, uno piya uli sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amra ko man yatin hinamusin kita. Na sumalawat kayo mo ing kapituan nga imo kamalaikatan sinhi papaampun ing pardusahan mo amo inahinang mo rin ni hawak to dunya. Amo yan mga palago nga sikap. Ingka hinapusa. Karna hikawalo uno alladhina yusalluna ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam indama dhukir. Amuin mga manusia sumalawat sila panabi alayhi salatu wassalam indama dhukir. Hawak tumasabot kanila ingan sin Nabi Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hawak tu karugan nila ingan sin Nabi sumalawat sila. Umyan sila Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Atawakkalun nila sallallahu alayhi wa sallam. Karena in mga sila manusia lang sin Nabi. Amuin mga manusia, hawak tumasabot kanila ingan sin Nabi, alayhi salatu wassalam, di sila sumalawat, amunariin mga tao iskutan sa bunal. Amunariin mga tao ikutan. Bang masabot kanila in Nabi, di sila minsan sumalawat. Allahu Akbar, mga palanggo nga sing kami akamis. Nalaw sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث صحيح مرسل. سدس النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر. لنس النبي صلى الله عليه وسلم wayroon ding mga anak apo Adam. Sumalawat mereka ko hawak to nila karungukan ingan ko. Allahu Akbar. Sumalawat isab maun kanila ing kamalaikatan hawak to sila si masalawat maun pa Nabi alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wasallam. Kinini hamuk ding mga uno idhar. Pagpatampal sin paglasa sin kita pa Nabi sallallahu alayhi wasallam. In bang masabot ingan niya, sumalawat kita ni mga palanggungan sin kami agama, salawat ko yakaw kya ulungan sin Allah sallallahu alayhi wasallam, karna sumalawat isab kay mo in kamalaikatan sin Allah, hawak to ko si malawat pa Nabi jungjungan Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, naring hasabab ini mga palanggungan sin kami agama Islam, kahinapusan. Uno in natija in bakkas, sumalawat ka to tanwing kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bakkas, lang sin mga sila ulama, in bakkas, sin salawat sin mga sila kamalaikatan, marikato tanyo, sababun li khurujina min al-dhulumat ila al-nur, wa min al-shirki ila al-islam, wa min al-dhunubi ila al-ta'ah, wa min manhaj al-dhallina ila manhaj al-sirat al-mustaqim. Ining hamanga natija sin pag-uno salawat sin kamalaikatan marikato tanyo. In salawat nila yaon mahinang sabablong sin mga ulama. In hikagwa na to ding hakatigid luman. Hikabatok na to maun pakasawahan. Maun pahidayah. Iban mahinang sabab hikagwa na to ding hakakahinang syirik. Pagsakuto pa Allah. Iban hikabatok na to maun paagama Islam, maun papagtawhid. Mahinang ito sabab. Iban mahinang ito sabab, hikagwa na to minadhunubi ila ta'ah. Hikagwa na to, hikalipagan na to, deng hauno, deng hakakahinang maasiya, deng hakakahinang mangi, deng hapagdusahan, hikabatok na to maun papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min manhaj ad-dallina ila manhaji as-sirat al-mustaqim. Iban mahinang ito sabab. Hikabatok na to maun pamanhaj
papanaw, mahugot, mahuntol. Hikagwa na to ning haon o ding hapapanawlaw, sulang, hikabatok na to, maun papapanaw, mahugot, maun papapanaw, mahuntol. Amo yan to mga palanggo nga singkam hiagam Islam, inuno, in ta'thir, sin salawat sin mga sila kamalaikatan manikato tanyo, biya sin kiyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatahu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Iban mga sila kamalaikatan sumalawat maun kaniyo ya Muhammad, in mga sila kamalaikatan in salawat nila yaon mahilang sabab liyukhrijakum hikagwaan niyo minadh-dhulumati ila an-nur, ding hakatigid luman sabab hikabatok niyo maun pakasawahan na rin hasabab ini mga jama'a muslimin. Bang mamin kita niyo katan yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan na to katan iban matawak na to in ulong iban sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin uno makagawa kita niyo ring hakatigid luman makabatok kita niyo mon pakasawahan na rin hasabab ini mura-murahan yung mga wasihat patumtumyat to mahinang tanbih kato tanyo para sababan hika kusog sin pamaratsaya sin kita niyo mahinang sabab kumusukin pag-ibadat na to hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala salam do amatun kanyukatan itukbal na isa salaman na pamanga kataw tay manghuran yari jimajaga nagmumutabaa yari ha Facebook live iban yari ha radio station salamu alaikum matun kanyukatan iban salam doa pamanga sila timatayng hog hawak to ini wa ba'du dhalik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.